आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरी अहनबदा मरुइबा पाउ मणिपुर नgarang फाउबदा मियोय लाख 15,000 हेना कोविड की वैक्सीन कापख्रे हौजिक कोविड की एक्टिव केस 3,438 लेरी अवाउ नोपुक लमदमदा लउ सिंगुगी पोथोक खेनगत हनबा पांदमदा केंद्र की डोनर मंत्री ना ngarang अवाउ नोपुक की मुख्यमंत्री सिंह अमदी लउ सिंगु मंत्री सिंगा वारी सानख्रे अमसुंग असम अमसुंग बिहार की इसिंग इसावी फिबम लूना लेरी प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री सिंगा वारी सानख्रे सरकार की फैसिलिटी सिंगदा सही तरह निपानी मथक की मियोय सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन लेमना कापगी कैंपेन लेवाक्सिन बथुंगबदा चथरिबना नहा ओरिबसिंगना वैक्सीन असि कापथोंगनाबा अमदी अतै मियोय सिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड की अकीबे लेरिबना मियामना सेक्सिन बवाटपगी थवोंग सिंग तोकपिदुना यारिबा मखै युमदगी चथोक्तना लेबियु तंगाई फदना चथोक्लबदी फेस मास्क उपियु फुट तरु की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमित अमदी खुद सा तोइना हामदोक्तुना तरुतनाना थंबियु कोविड का मरी लेनबा ई पाउसिंग अमदी मतेंगिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 01123978046 अमसुंग 1075 नि अदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 1800345381 नि हौजिक मपुंगोइबा पाउ मणिपुर नgarang फाउबदा मियोय लाख 15,000 कोविड की वैक्सीन कापख्रे मसिगी मनुंगदा मियोय लाख 13,000,994 अहानबा डोज की अमसुंग मियोय लाख 3,94,393 ना अनिसुबा डोज की टीका कापख्रे राज्य सिगे तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा हांगदोक्लिबा कोविड केयर सेंटर सिंगदा हौजिक फमुंग 2,294 हांगदुना लेरी राज्य की हक्सेल विभागना थोकपा चिरोलमगी मतुंगिना मणिपुरदा हौजिक कोविड की एक्टिव केस 3,338 लेरी हौखिबा पुंग 20 दा मियोय 432 नौना पॉजिटिव ओइकी अमसुंग मियोय 420 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखी अपुनबा पॉजिटिव केस 13,000,993 गी मनुंगदा हौजिक फावबदा मियोय 10,9,983 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखरे नाबा फबगी चांगचादा 35.45 नि हौजिक फावबदा मियोय 1,432 लेखिद्रे हाइबा मतमसिदा सैंपल 3,400 टेस्ट तौखिबगा लोइनना हौजिक फावबदा टेस्ट तौबा अपुनबा मसिंग 1,12,13,983 सुरे थौबाल जिला की लिलोंगी एसडीओ ऑफिस ngarang midang मैना तुमना जाखरे एकोगी थौबाल पाउमी सोइबम बिनोइना पुलिस की पाउ पल्लदुना हाय मैयदु करिदगी हौरकपनो हाइबा खंगबा ngamdri मै चाकपादुदा ऑफिस बिल्डिंग अमसुंग ऑफिस की चेसांग तुमना जाखरे हाइरे सांदेल बटालियन असम राइफल ना हौखिबा निंगथौकाबा निमित्ता सांदेल जिला की न्यू सोंगयांग विलेज मयादा गार्डियानीदा पोरकपा लुपा लाख 35,000 की ममल ओइगदबा सुपारी फारे पोलमदु पुरकपा मियोय अहुम सांदेल पुलिस स्टेशन सिनकरे हाइरी अमरोमदा असम राइफल चुराचांदपुरना ngarang बिष्णुपुर अमसुंग चुराचांदपुर जिलादा सिक्युरिटी मीट पांगथोखरे अवांग नोंपोक लमदमदा लौ सिंगुंगी पोथोक हेनगतहनबा पांदमदा केंद्र की डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी ना ngarang awang nopok lamdam gi मुख्यमंत्री सिंह लौ सिंगु मंत्री सिंह चीफ सेक्रेटरी सिंह अमसुंग मकोक तंगवा ऑफिशियल सिंगा वारी सानखरे वर्चुअल इन पांगथोगी मेमिफम अदुगी मरोइबा पांदमदि हंदकता नौना पाइखतखिबा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स बेम्बू डेवलपमेंट प्लान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्लान अमसुंग ऑर्गेनिक फार्मिंग प्लान awang nopok राज्य सिंगदा साखनानबा केंद्र की लौ सिंगु मंत्रालय की मखादा अखनबा पाइखलिबा स्कीम सिंग नहुंगनुना यिंगसिनबनी मिफमदुदा केंद्र की लौ सिंगु मंत्री नरेंद्र सिंह तोमार सरुक याकी थरमदुदा वांगांगबदा श्री तोमार ना हाय लेबागसी साखनबा होनबदा अवांग नोपok लमदम असि यामना मरोइबा मफम अमनी अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना लमदम असि साखनबा अमसुंग मियामगी याइफनबगिदमक थबक कया पाइखली एग्रीकल्चर मंत्रालय अमसुंग डोनर मंत्रालय ग पुना अवांग नोपok लमदमदा लौ सिंगु की बिजनेस समिट अमा अतुबा मतमदा पांगथोक हनिंगबगी अपांबा मंत्री न फुंगदोखी थरमदुदा सरुक याखिबा डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी ना अवांग नोपok राज्य सिंगदा थादरिबा सेनफम सिंग नियम चुमना सिजहनिंगबगी अपांबा फुंगदोखी मांगना हाय नॉर्थ ईस्टर्न
Regional Agriculture Marketing Corporation hingathanaba Pradhan Mantri na handakta lupa koti humbudrani pan kaithokre. Tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini. Assam amasung Bihar gi ising isaw gi phibam haujiksu luna leiri. Pradhan Mantri Narendra Modi na Rajya sigi Mukhya Mantri singa hiramasigi matangda wari sanakre. Bihar gi Mukhya Mantri Nitish Kumar na ngarang isaw na sokalaba mafam sing nongtaktagi yengsingkre. Mukhya Mantri na isaw na kahina sokalaba Darbanga amasung Madhubali jila gi phibam yengsinki. Magna relief camp sing da chatuna phibam madu yengsinki. Mukhya Mantri na hai isaw na sokalaba imung amamamda khudakyoba mateng oina lupa lising taruk piri. Pradhan Mantri na Rajya negi Mukhya Mantri se wari sanabada kendra na pangba yaba mateng panggani hain thazaba pikhi. Bharat na ngarang fawbada COVID ki vaccine dose koti humpumari lakh manga hena kapkre. Kendra gi Haksel Mantraloy na hai hokiba pungkun marida COVID vaccine dose lakh yankai mapan lising humpunito hena kapki Mantraloy na hai hokiba pungkun marida myoy lising kuntra taruk chani humputra manga COVID-19 dagi naba fakibagaloy na naba pabagi chang sada marfutra tare dasmik manga ahum yore haiba matamasida COVID ki anoba case lising kuntra jamapan nipuma thoitengaki ngarang yoina positive okibagi chang asi chada ani dasmik ani ni Mizoram da hokiba pungkun marida myoy sani taramapan naba phaduna discharge tawki myoy ahum na sikhi Nauna positive oiba case amata thengaki de Rajya du da hauzik apunba positive case lising yankai mapan samatra mapan gi manungda myoy lising yankai sumna tara taret naba phaduna discharge tawkhre naba phabagi changsada marfu mari dasmik taruk sinoni hauzik active case lising nipan chanipan marfu manga lairi myoy chani tara taret laichat asidagi laikidre Imphal ngasi phongba pawse singi maroiba pawsingi damak hauzik Wahengbam Rajesh leire Rajesh Thagachari Suni Manipur su Delta plus variant ki case tenere Loktak pa ki mafam kharada ising pumle haba pauna chana laiba ki ahanba amasung anisuba headline tori Yumdagi amur akai kongat naba e-card gari sing chief minister na thawal gi local body sing da kuchin nakre state asida Delta plus strain ki case ni pan tenere habisna ponapam gi ahanba amasung anisuba headline tori Manipur e-vehicle manufacturing unit sanaba MOU sign tongnaragani haiba CM gi wafam COVID-19 na mi sian bigi chang hantarakle haibisna Isel Express ki ahanba amasung anichuba headline tori Pungkun marida miyoi amasiduna haukiba tha ani asigi matamda khwaidigi nemna mi siba oire lakadoruba election da NPP amasung BJP friendly thenagani haiba paw ireiba ki ahanba amasung anichuba headline tori Congress Lusingba Jairam Ramesna Chingi Popi Thapam Singda Manipur Sarkar na Uria Thaidokle COVID-19 anoba positive case sahum marfuni thoi thenaki haibisna Imphal Free Press ki ahanba amasung anisuba headline tori Manipur e-vehicle puthoknabagi manufacturing unit lingnaba company ga MOU sign tonakre sahum marfuni thoi positive oire ama leikidre positive rate 9.9 oiki haibisna narogi thokdangi ahanba amasung anisuba headline tori Popi thariba lomi sing pungning thogatpo oina sarkar na Uria Thaidokle Bharata COVID ki anoba case lising kuntra samapan nifumathoi thenaki habisna People's Chronicle gi ahanba amasung anisuba headline tori Positive oibana hantaraklaga phagatpana hengalakli haiba paw Sangai Express Manipuri gi ahanba headline tori Amasiki sahum marfuni thoi nauna thenaki Manipur sarkar na Popi thapamda Uria Thaidokle haiba Congress Lusingba Jairam Ramesh ki wapamna Sangai Express English ki ahanba amasung anisuba headline tori Covisil gi ahangba bahal sing da khangdaba hidak haplaga yonaba honaramle jamandar amabu habildar da hantanbagi DGP gi order high court na suspend tokre haba paw huyelan paw gi ahanba amasung anisuba headline tori Imphal da ngasi phongba pawse sing da phongnariba atei paw sing di BJP gi mifam pangtuktuna mapangal kangkhana ba khana kiba thaw ki mamal hanthana ba loop sing na lengak ta taksin kre maitei sing da schedule tribe piba yaroi haiba achung gi wapam chief minister na assembly da har gi matang da phongdok ki wapam thabak to onthok na gi protest tokre haibasini suni Thagazari Rajesh Loishilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask uppa futtaruk lamna na leiba khutsa amadi Mai mit taru tanana thamba haiba asamba thawung ahumasi ngangna chatpinaba amughana ningsingjari aroibada maroiba paw amuk Manipur da ngarang fawboda myoi lak 15,000 hena COVID ki vaccine kapkre hauzik COVID ki active case 3,000 leiri Awang nongpok lamdamda lawusingi pothok khengathanaba pandamda kendra gi dona mantrina ngarang awang nongpok ki Mukhya Mantri Singh lawusingu mantri singa wari sanakre amasung
Assam amasung Bihar gi ising isau gi phibam luna leiri Pradhan Mantri na Mukhya Mantri singa wari sanakre pauloi jare.